kelas 8, 9, 10. Om Impalaim Gambrek Mak Ipin pakai baju gol. Ipin jago. Kamu jago? Iya. Kau pakai mana kau kok? Kalau mau mengalir kok. Ceng ni ya. Yuk. 1, 2, 3, 4, ada 5, 6, 7, kelas 8, 9, 10. Tak tahu boleh. Dah. Tak tahu boleh. Kunci. Tapi. Oh, ada satu lah. Ada satu main. Dah. Dah ada satu main. Kenapa kena cari lu kuah? Kenapa kena cari leh? Tak sama je cik kau bawa pergi juga. Mana kalau menyuruh Nanti kuncak lolok di rumah. Misalnya pisau, misalnya petanak, misalnya masak. Nak kencai kalian kan? Đó em kêu gọi đầu tiên mình phải chị đặt đồ thế này đã tu là đâu đây là đâu đó đây đó ok đâu con mình đi đâu là lúc mình đi đâu ủa anh tôi là sẽ mặc cân này đâu 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 con rồi nó chạy đi mà đâu đâu con Ê bà mà có bé nhà hụt ra con nhà. Mất leo à? Duduk lagi lah. Bà con bà. Lai dia cari. Telepon bagi kalian cakap orang kalian tak pakai. Tu abang tu habis Cari kalian kalau kamu tu tak. Don jalan sama tak. Don jalan imbu tak. Don jalan lubang samui dalam tanah kita. Doh. Kalau mati kalian nyeran. Tapi tak doh. Kini pulang lagi kalian lah. Besok balik mai dek. Besok bawa kopi, bari, ayam. Lompong dia datang lagi. ya. Bawa ripik. Bawa kaki jawi bagi. Nanti. Cikmancik.com